Kisau tuli kiseng balang ke jela bakentop ya ke KSU, ke FKJGP, ke HNYF, bat ke RBYF. Hakala sengi ublay jong katayo kila dawan menteri ketenat karep karyang uba bantai dor lengdo. Ba udai ban pendo no bat bishar thema ya ke top kerteng jong kisamla pulia ke jela, ki badai banlet pulia ya ke BSc Honors Agriculture, lengba ke bahak pulia jong ke jela. Bat ban penti kenaru ba ke jeng ai bahak ke samla pulia, kam dai bandon satya, kanu ke jeng no siliang jong ke tarajur. Kani kejenglet ye kendo jong inong ngelam seng balang ye menteri kalami hadian ba ketenat karep karyang kalapen mi ye kejeng penbena ye ketup kerteng jong kisamla bayo banlet pule ye ke BSc Honors Agriculture haka College of Agriculture ha Impal ha kejela Manipur. Kebapen ye kejeng syak khate ke bahak jong kisamla pule khasi jantia ha bayinu jor bat jong kisamla pule garo. Katkum kene kejeng penbena khat sangut kisamla pule kila syak jiet banlet pule ha kene ke course. Hendrai ha kejeng ai bahak apat ketenat kalamang tang sau teli kisit ki khasi jantia nyau teli gigaro bat lai teli kisit balamang sya arngut na ka schedule kas bat uwei na ka top other tribes. Kani kejeng ai bahak kapni syai kedar kejeng khati ke bahak pule ki khasi jantia ladayat katkum ka bahak pule na ka reservation policy jong kejela. Habe kran bekilat pathai kubor kinong ilam seng balang kila kan thok jor ya kejeng le jong katenat karep karyang kabla kemi du ba bantai dor lengdo bat ong ba katenat kalapen ken ya ka bahak pule ki khasi jantia ne ka reservation policy jong kejela. Kila kan thok jor bagane kejeng le jong katenat kapni syai kedar ba katenat kam shimla le baklai e ruem nrei kila le khnang tang ban yu roj ka hok jong kisamla ki beri trai muluk. Ha kawai pat kaliang kinong alam seng balang kila bodak jeng keliru ya katenat ba kumno kapni pair ka open category ne ka general category ha bacham babon kisamla pule khasi jantia kim shimla yu rong satya ha ka thop open category. Wadla kila yu kambon ki marks bani ki bai pat kisamla pule ki bamdai ki trai muluk. Bat la penrong bet-bet yaki ha ka bahak pulia jong ki khasi jantia. Kila ong bakani kadai kejingi urot kejat benriau bat kum kiseng balang kina mailat satya kene ketenat bagan peniat cekmat kene ketup. Ki pentip anak kaliang jong menteri sorkar ula ai kejing kular pun sasyong bishar biang kene ketup kerteng. Bat penti kena bakam dai syuk bandon kanu kajing no siliang katarjur. Ya ketua kabah bahak puli kisamla nang ni kejala. Lamba ketenat jong ke agrikultur ka perlengo yang isbun iba kalong lembram hak baki keren sepang ka reception polisi ringal supet ba kam desu ka bahak kerpang dalam ka bahalang tingin ang kami lenti ba perro persnam ki samla ka jala ki beri hok pen lek uli lamba kata ka benta ka ba sarkar kadan ndai kum golong tu ngim sohun bat mi kedon juklumar bat pet bang iba kam dei ke jing bakala yu se de jing lek khna Rehadian bangi siyo ban ya kendu no marmar yo menteri bari pagi karep karyang ba banti dorong do kalong positif ke jing ekran da kasni ak ban kaliang menteri lu ai ka jing keluar singi kum kisau sing ba itu kales insta bishar biang bar kit penbet khnang ba ta ka jing yorong ta kisamla puli malet puli kam dai ban no siliang namar da ka no siliang ngasngo kum on kong ba kam dai su ka bha karpang ade ka bhalang ikan sadai liu ka spirit jong ka reception polisi ngasrai ba kanunu ka department nang ni sakmat kamdai banjili akai ba jengbet jengbiang samla puli jong ka jela ko ba tena kaliang jong ki sauseng i penrem jur ikut besar le tu ka ba penwan hadur kom itu ka jepenmi kerteng makum ong nono kong ba kamdai jeng bakla ka dai jeng lekhnang bat kejing yakran kalong bat menteri beripet karyang kalong basiso seperta oleh simkian kam bat on rectify biang tu kales balak mi akong bat penbet khnang bat kita gajuju penta jug samla cerai meluk kam dei benno siliang kare belong pedeng kum kalong kersen posi dekat sa kamut ba kini ki kitu ki lainut ki badai ki bamdai ki wijabri nak jabri jongi kirung lang ante khatsa pi ka equation ro bakala gor naki candidate kisamla puli garo ki nyo ngingi yo saw ki wi yo lai kamut balance jubor ye equation antai ban pani bi tai kirung ka kota ga kajongi kamdai suna kota jong ki wi pan mo kirung be direct na kota ga jongi tesa ko wi be ka reservation policy kadai ka total violation ya ka reservation policy kumno ki tai kirung laingot kita ki shelkas bat kita ki wi pat ki OBC kinrung haka share ka jong khasi jantia pi kani ro ka total violation ya ka reservation policy tos to hadin bagi pensyai ki ong general kategori ni kwa ban question ke general kategori bat ke open kategori PP differentiate kumno ngiting ite bagadan ke open kategori open kategori ke bomot ba khasi jong yu bolong qualified bandrung open kategori rula ban lai
nerulahe kama hare hang ni pada bosong thumula kalong ba u khasi jungi u belahe kama nei belahe kama ulirung sya ka reception policy la di bande chako pen kategori nomor kama sungu kala he apa ni utei ju brio banabar u borung aka open kategori ande ki nyat yu brio jungi ki ba kama sungi kalong qualified ka open kategori ki nyat ju bor bandrung be sya ka reception policy khnang ban create ka space yakti ki arngun ki bamdai ki try mulu ki try jala jungi te kani ngin sya ngilong ngin pediang dalai leiru nomor kani kan kata ya ka yo kam yo jam kan kata ka bah puli jong ki samla jong ka jabri jungi